nim nanso so afe no eba sesa akoye 2024 inti mreda ne pa na yanka ho kakra bi tew na yemfa mesi enadie so na afi yenhwede di anim ni nyina no ayese sesia akoda ye friend se David Sanders ya o maame eno papa wo no miensa na onya mfinhia ne num ko ne nsia so papa de firi mu no wawe ata so se obeye adwuma na waye ne yie asase ne mu no wɔhyase se wɔtonton nneoma hodo nam ne ade na wɔde aboa wo nuanom nkaya wo mudi nachi afei ohun se ba bi abrabo ne keka kono se okosoa tena fie na wɔde nani hwe maame a aha maame ne kora bedi areho no wawu nti wonya mfinhia ne dumiensa 13 years ene ofifie na efie no ofiriye no na nya ne bone so se bi okobokro no okobo adwamaya na bibi etesa nemomo no ye na dwene se wobekọ no akosam nanim mfifiri akoye adwumaden na wonya sika odi bia bra maame ene onuanom ene enwuma no de okoye bebre no a nam no oton bi atosode no oton ketecha kwa so okogina hokoye adwuma kyese arewosam so no se wokwa onkodi chebi wo ho ne yapam no amedru baby kura no okokohia baba wa bi ne kekan ya wonwore ye nyame ye wo madom wo mamu miensa ema be ma no wo mu no ofirim eno kura no wampaba awade mu akasakasa bae ema no oba no entam tete eno so wampaba okoware foforo esinkete se wobekọ mranim suku yi bi eye law school na dachi ono so abaye mranim ni anokwa ode osie yoyo ekoi ema wo wie ni mu no a ebra so se wokodi obi asema no no wonne client ko nya akasa e wasemdi bia ho emewi akire no na dwuma bo no eno so wampa aba woyese obekosoa pema konanim na wahwe ebia na ne daso bi e wo baabi ene ho ne yadui emre dane yenhyase suahunu eye suahunu ampanti Sanders nyamfinhia na aduanan 40 years ne nyina no da so pem ko abrabo no de na ehwe ho na wo sore okukuru na wo soa no wo ye ne se kyese die oyeye bia no no pese nke yeye nanso ewie kyera na asaje egu enti wono wote se ewayo company bia yiniti awo mantamu a wote enti ehon so akokoye adwuma ama enuoma ankoyi amfa ama no afei osina dwene pise emra no ohya no wota eye nuane pa tana o maame nchen hwia o maame nuane sanse bapanyine de wokoye oba o koye baama o empempi no a no ye maame no mokọ ejare a omo ne ye na ekọ ye koye nuane no enti no onim nuoma ne ni so wono anka sabie ni hotel kuma bi ya no ye enuane wo ho ema nkrofo die omo mba ba beda ho ba baji o mahome ani ade eno mu no ana nipa wono so yesa hotel no bi wo enchen okoko yi nipa ne bi firi ho de ba na dwumam senka onu mu ba ba ye dwuma eno na ba bia
okoyi nipa ne friye no o man te ase e ma kasakasa si etu atoto nyina kobam e mekowi akire no manager na wono hwe Sanders adwuma so ne ebo ni tuo e ma ne frim nti na chese adwuma no adwuma wo ya mogya pie mu de e wo se ugyaye tu ugyaye kura e peni ba bi tran kwansi ano saye se obeye restaurant na no so nuane ahodo won ma tonton do na Menim dia bon samba dia no obeye fie ni padi wachi asa emfinhia nan papa ya restaurant ni pagya no ene gya tom e se dwobe e ma fe kura dia no ye ne ho hwea na nye ye bio enti watena sedi eno ye se da bi asa abrabɔ no ni twa ma dodo twa ne ma wono nko akwa na ya sa atwena san enkam ye se obi adwuma obekwa akoye kora no akasa si amiyi na di ono ane dia obi ye nso die di kan mogya hwegui e ma wotum die to so nso eja hyene dwuro be ene na do be no se wona kura mienu kakraka bia bio na momuo no enam a na wakyie ahyase no obesa akwa no wakye na we no wode nneoma nketinketi ba keka ho ama na ye de sana be yankrofo be topa enti wode akokɔ nam kyie no si nani so eye so obekye nam no ene wo hon mo a otimbe bo punum osimidi akokɔ no bi aba kahwe se eda o kahwe na eda na eja wotwea ne ka na wode kɔ wode ne saa edine saa abrabo ni mu odin esi ahyase anya den sa wiye na so nweta so ne nsi yenti emre bedane yamfa seda ema ya Bolivia Enterprise one of the Future Life Smart Food ediaba Future Life for die abusuanya samketo akra wo aduane wodie no na esa wonyarewa enanya obi oyare nko anso na edie obi a wopese wapom din koyie ma wo da ne da nyina wo hyehye kama wo bo already ma ya de adwane wo na suro wo no eye Future Life ene wo se wodi your Future Life Zero, Future Life Oat, Future Life Protein, Smart Fiber ena fe motabella ne nyina wo adwama so obenya biato aya hye nso se 23 vitamins and minerals or 19 amino acid omega 3 selenium high energy and the protein nyina da hye mu ase twom ya wo so fly ne multi home ene di hye ne mu alignment on mo a fra ya homa no ena ani eni nkommo 0246 010150 0246 010150 Extra Comfort Limited comfort adawro ma ene yete baby yese kope mattress papa ne to de yagye atum to papa ne preko na da so na ho nto emfa pepe sam nkonko huna mane ebe wie kire na yaresabia ka wobo enya asem ketwa wonya Extra Comfort Limited wo mattress papa bi na wota baby ya wudi amawo eda no beda no wada hate obeso da ye pa umpom so be kenteno kama ya watwuma francho ya benfo ase ya hye nso okom ya hodo ay to mattress no ya bisa won sabeka bi 0242 810705 0242 810705 and 0203 868 no body akara dia to aso papa we ni free suma me na men kan number no 0242 810705 and afi 0244 853 036 comfort beboa wo kama
ama ho atimi atɔ pomo si aduane no ayɛ de zezere jare no si ahyawa ani o ma no yaduane ne bɛyɛ de bɛyɛ akɔnnɔ ezanse we ni pomo no de enya de de mfrafra wa ahodo bi afrafra muo wobedi bewie na afa oyam utu oyam krampo ankonkotu a ebewie kire no na yade na de ba behwe wo so pomo de ne ntesa eye kama vitamins ahodo wo mabuo ni padua no enti se abusua se abomu na wode beye anase mpo wode ye nkwan ane jollof ne ade no ne nyina nneoma dempefe wokɔ adwama so ya bisa ne tobi edwomfo ma no eno ana momfa na papa ne tonso ekɔhyew edemaw Silent Night Guest House and Event Center European standard ne asete no papa ne bia kwadama hontɔw yinsonkronso ne dadwene ne nyina fafiri wadwene ma hontɔw papa okɔ ya ahye no so ne abusua ne nkɔ no mo nso nkɔgye wo mani wo mo ne ye kama sanse wo mo de pomo ene di dwuma eno chi ne se woto pono oya wedding engagement outdooring bia obetimi akɔ Silent Night Guest House and Event Center na wakɔ akɔdi dwuma wo ho ya YPT ne nkyɛn ase kwan so no mo a Watra police station no next junction ɛwɔ asɛm na making 0540 942 916 0540 942 916 ya baje woso hairstyle challenge no sunie ya seba fa forms no nemum hyɛ no so sɛ wofa forms no wi a aya video dia wo ye no sɛ tire no wo hyehyɛ sɛ wo bɔ sɛ wo yie dia wo ye ne bia no na wo video ebrawa da wo de forms no be kɔ no na wo do video no so aka ho 50 Ghana cedis pɛ wo ba Sompa promises ha banya bia to Godfather Barbering Shop and Accessories were doom McNice Barbering Shop Abuakwa and afi Bosca Enterprise Aputuoja Kedu Barbering Shop se pedote ehɔ nyina forms ne bi ɛwɔ hɔ enya sem keto akra 18th March ɛna deadline no ɛso emabra ne nkonyawo 0553 198282 0553 198282 na abusia montie nkai boy na monhye ne so de edi hɔ yi montie ne yie pa adwumako bi a wo magye din ɛwɔ omaga na mutitiro ne asantemamu one more per sales and marketing officer ene one ma yadwuma obi a onim dwadie mu ankasa nye de obeton beko no ntosi da bi o anya sare bi ne yeka de na no ode obetimi atwe doma masika ba adwumako nim saafo ne bi ne yepe ya per sales and marketing officer na ya pa obi a wonkita kra no na nye HND in marketing afenso so waye adwuma no na onim nani so besemfinhia mienu na nsɛm twere adwuma no so wosa nim nani so kakra waye adwuma wɔ hɔ pɛn a bibia ni a wobetumi aye nneɔma na wode nneɔma sisi ani yehia obi obu ade de owo atu ho acha honhom ene de obetumi aye adwuma ni yie ni pankita hodie onim ne ye saafo ne nyina da ne ye pɛmo abusua ya hye ne nso sa wosan so nim social media ni mu ka ho kra de a eno ye A+ eba boa o pa ama adwuma no watimi anya ntem wadaro ma ya fa o CV no fafa WhatsApp my 0249 942842 0249 942842 wada frɛ na sɛ WhatsApp yi ani ye ni nkomo bibia wo hono mo na sɛ kyerɛ wadwene a abusua ye bagye wo so kama na owura be so de akwakwada aposifo ma aba kan ensa eno na mede so na afei enne dwumadie sonko eda hɔ no ye de eto so Yera Bernard Ajiri wanya finhia no aduanan mienu adare ma yasamu ane namba ne nie 0244 844 241 0244 844 241 na wate krobo eno ben afrancho krobo heye na wahwe se enra ana Toyota Corolla ibi private car ne registration number no aye GN 8804-13 GN 8804-13 wapake no wo owura bi e friend se Blay Anthony ni fie nim pe ewo Jara tof sane ye bono Jara se wo himan ho ba bi okay
abusua no da ye Facebook ho no no JW mom ayo aposi fo nsa no akwa ese doctor for dem oh ye no ahweni ya abusua we JW nya JW 8804-13 JW 8804-13 yasramu a monomwaye naka no ne nsa entumi enka o jese opake no jara eno wo heman ho no mo a na fiti eno na opake ka na bepem ne ohunu ba bia ka na fa ka no nso entimi nante etina ese kwabena ne na akotu yasramu ada yanka asa ka no wawia ebi afom na ababedi wo onim sa wodea na akotu ye yasrawa afabra ye na ni wura hwehwe na ade why ye hu so ebeda wase papa pa ahoma ne bio mesa esim 0244 844 241 0244 844 241 na we de akwakoma posifo enti yasrawa wo ho bia ma ya sonte na de ma gine ku anya sa na posifo anka sa hu dia ene na nye obi ne kumantwiu bo si akono a ene ni ti ade akirema akosia me fi se we kra no de nipa kropa wakofa ohun se ho aba asem no kope kwantia ba bi na odi gya no ho ye wa be fa ya de ana de sheda be ka kire Sompa fo ti wa ko hu kan akosia kan sa kwa de oba obeka se ye be chi no de de bi Tofia nche wo onko je si ba bi yeru sa kwa no aso ye be kwa ko fa ya de you go go fire there. I was here for Ukraine. Na otwi no na Apostle Paul Kofi Ajiku. Ye papa bi. Say on the music pie fia. Papa bi. Aprative so pie ha. Na se me ka kire o. Me se birthday na ni ye di no. Okay. Se me ka kire o. Okay. Man ka kire o. I ka say so oba mu ka se hima. Eh. E na we aja be nkum so ana. Na ni be nkum so. Hey, wade. And there was one kasa. By dear. So also did the birthday. No one sorry for pa. Tofu musa. Oh, no way fe. Nyame mo nkwa tenten dia hodin wom. Omo nyini che. Aha. Hey. Tof. Akosia. Oh, papa wa wona marry ngamga so ma di no munya den. Oh, ba wa wona marry. Akosia. Ana baba obi maka. Eh, sorry ko. What's it? Oh, wonderful. And then I Apostle Poko. Papa, me ba chawa kwa ba. Na da ben. Monday no na said the city and ye biem. Okay. She free juara na de kopim kosiada. Ezo de free juada no bani nyina wo birthday no udi. Sa na kosiada no ko e betu omu akofo busum na wie. Okay. Chese sa na hihye no kosia. E tina se 19 vi na. Wo de no ba be gura. Wo de no wo ko atwa titie ni. Baba what dey there? Birthday we dey am de nam no de no ya chiri me. And Mohana, but me ade am den say. And then my office na me nua o man hene ya dubuachi. E ba ye no se Tofi wo so birthday no ya da benam so 21st na say Tuesday coming no so okay. No problem o da why. So man hene kan say mu e kire wa. I was here fact. Chese wo se me da me na. Ndi Oda ona na bia na Friday special so dey o ba no po. Me. E bia na wo besa. Me bia ma dream. Me amani amahunu wasa we am say wrong. Okay, I was here for be a special song be edema. Yes. Apostle Paul Kofi Ajiku. In fact, asamaba. Asampe. Akosia. Tof. Yes, asamaba. Yes, ke Dubai. Ejato. Oh no. Na ke Dubai dey just there. Na say what dey say om si ye ne dey. Okay, ya hwe say ebia editor no wa keka ne ma bom na ya hwe. Ebia na obi gina ho na ho dey say om si ye ni say na om si gentimi nto ho. Eno na ye me nwanwa no Tof. Asemo. Ana ya ebia wo dey yankwa mama no so na. Akosia ye hwe na nipa kro ho ne ni nkobo. Opanye ya muaju oba o. Oba pa muaju e. Oba pa otemenka ya muaju o.
Awusuya ya bomodin ase yansa beka eyewitness no ye ayi ankasa no Rocky no onya betena machine ho a no chimchim niema bia o pakura wura de ko asem ba kura ni mo bona bobo wonyo a mo de mu wi a mo mfa nto ba bia da amaye e dia na Rocky no man mo be so Rocky sorry sports for na buy you ana da bi so no se okay ne kwa wa monyo so hu manya se mo so ma be na buy aha e na sports for buy ai so hu no ba no chimchim niema bi na ya mo so mo ha mo hwe mai na yenye oh ba dey serious na we dey na se na asem kase na asi o nipa no so se ne e ho sitie no nipa no do so ne nneoma wodo wo ho no de se ko ba se te sa se de tete no de na chesa no odin enti eto se onya mai enti we no na chesa de ye kan se ye bompa ye asre se fire service for bi o mo te enka no o mo nko ho we nye ye twen se we de eben komfo anochi enti wo mo na enko ne ho ahwan ba bia fire service ayi wo bia because kaje tie Dubai pa ja eto ba bi de se mo ho anya ha and me sure cross fire ayi wo ho but we said the report no ba no na say aboro mo so eti yesre fire service for bia mote enka no madaroma wo de mo ka no muntu nso onim kura muntu pe no kura bitima yi anu betimi odum ja no na menga ne ja ko sia ya ko semu rade mo to fo munya ma ye de ya nto nwom no e sa se birthday nwom na me no hyehyɛ no aye sua no we oh tough owura fi se na no ya hyehyɛ nwom yi ana no dwada ya tena sia plan na nwom a ye de ba na fe de bi ntia no ne de yin nya happy birthday okay ma so na me nsom nipa na ba ahoma no so ana wonya mai edi yankoi fai na DJ obi a woto nwom pa wa bo concert nyina na no wote ana wa wo kan wasem avede wi kire nwom yi na anana aboa oh dabi me unim obi a onim ye bia na concert eba kure fe na mantia na me ma me na ye ono aduane ma wo mo enye aduane asem ne ye kan nwom no unim me ba kuma se me tiko tete gui ambo da na ye ko gina so dem a se de ni esi to nwom no edu me nko ame so anoma se no neze onena asori nu ehunu se ko tete no omungu no na me am hwe na me se ha asori no nam gu no na se gas die fo so de aka mo ne de nka ewa no se nyo sorry awodo ni nyina akosi anya obi a aduma chade ne de acham ana m se nyo obi a ana wo no ya wutu mu angaza me nko asori bia owi ase da yiri yo prof nyonwanwa abaso nyonwanwa enyam ngonwa sa me ya masori etosu mienu amako ni victory okay ya wo meto Assemblies of God e ho na me hurade me sha se enya ntete ka na bedi sofo na mampesi me di mi sofo die no ho se na nyame ya hyehye no nti wo hwemu a the second church e victory and enyam ngonwa sa se de Tofiakwa ken enyam ngonwa sa so bia ne se ne onyame aye no ana kwan bi so ya ne boa edu wa bi ne se obi di no ho jeje nsori bebre mu a wonsunsanso obo ne de bre nti no o kansa nemum ne na omo no homode na wononom ne ma ne bi ne se kodunso na ne voice no emu ensansan da me da se oyi me afiri musuo mu ka kusia tie betete mo ha no te wi ase nya ba bia na wo pa wo so oyi bibi obi a wona adoma chede ampo akusia ne de he wa so akusia ye wa adoma chede ye wa kwa bi wo ya sore se ye kwa sore dan ho a obi anyina ne nchen hu se ye to him kura akwa nye oto him kura da untimi nyina wo chese ubi sans na kwa we ade o ya go fare fe oh da serious okay ahosia de tia ye nyane se kaje tia Dubai ho se fra ba bi air fly kaje tia inside air fly Dubai ho no eti esrofa service for no fa omani enkyere ho se de tia bia no akosia ye nwie no na information bia ho no omde aba bare ne
me ye madwin se papa ba yi de akosia me ne umi no ne no me de ama obi se omonyoma papa enti abusia fo me bonyum we e de ama apostle Paul Kofi Ajikum na adwoada no eye papa woda na sori no ene abusua ni nyina hyehye se kwasia da ebe na Victory Church papa ye beye no wo Anwaraga Junction anasa Asokore Mampong god Asokore Mampong aha nti kwasia da nyame ya doma ye sorry free fache show no so ano na ye kwa asori aha e wo Victory Apostle Paul Kofi Ajikum na ye kwa akogya fiti juada de benya ye ma wa ye adwuma pa o awuza mini ho se wo to mu akwese kwasia da no adwuma no so awuza ka ofura ise awuza fo me da me ho aba na me ne Apostle Paul Kofi Ajikum abehye nkomo ase
Ube se wiase nyina ateme. Chasa mi hunu bi da o. Sama samba akosi apese wiase fo nyina ateme. Wa tata wonde pa. Papa tu ye so ahune. So ahu. Wa hune no ankasa. Wodi atwentwa so no mizo no. Ele wi anu amna to ye. Na me da ye hu ase o. Okay. Bibia hu hia wo wi ase awoda die nso hu hia. We bibi menum bi ache. Adumunti awude menyam yenuma no. Okay. Prativo no. Good pa. Obi se swa. Na mse ne owi age se toa no. O de ka ho. Menyam yenu atwe. E ka mo pa. So ade e boa pa ye entini no. Eyi musrade nyina. Oh fine. Enti se yase bia moja no abotoa wo ba bia kro de sa ne ma no. Enti ha we ni de e won say helps ankasa nti eboa nipadua no ayiwu ntini no mu efie wo mu nyina ma emoja ewo nipadua no no etimi ya adwuma odu itile a o ma gye aboso dendendende o mu fa ni agro nti ena obi a ayese odidi a ne ginegina no bo waye cheko obi kura wo ho a odidi na ekoto ne yemu a o tinka sa aduane na ayese digest ye ne that kind of way no nti wo benya nka o mu a titiru anadwudidi enye ba so wo obi a utadidi anadwo a afutuo ni say aperativo na osa wonom abeboa wo good abeboa wo pa anti abusuafo ye kamfo e de ama wo de nyabre me no kasai no bia internet ne na sefo no wo de wo aperativo a wo behu company na eye no ne niema omo e de ye nti abusuafo me de nyankopon asese bibia betwam ama bibia to atwa Kosia. Tough. Aba akosi ade o. Moti se adwuma meja na efiri. Ene sei wa yire mi agiska. Ankam so wo sinka me kro nkra na so o ba wo so wasese me mfamre o. Na me na o san so ba yire me. Tough. Ada wonyire me. Enso bebom dede wa ha. So bebom dede. Anam so na wonyire me. Oh, papa muni adanse e. Ye be hia wa kire wo be de oba ya ma. Ondi nguro na bia kire. Awusi afo but toda on say onyame di mfie kan obi mfie ho a eya ni je. Se wo hwe wi ase se de sitie ne se de nipa si kwa. Enura na me ne obi di nkomo. O kan sembi. O ya babawa na mihia na mitunufo ne ne di nkomo. O yo bi a na ni ji wi ase mo. Na o kan sembi o se Tofi se de nema no si keka kono. Mia no afei de enyu obi ne be ka kire me se me nsakira. Na o Canada mfu bi kwan wa fa so afiri wi ase a. Ti wohwemu a ayi say enne no se de nipa no si kono. Anodin ma say ana asmo kan ye mi hu ni se say of late no years a omo kono 30 32 30 32 ebi wo ho a abro so 40 ebi wo kora 18 16 bi no tare ba bi cha say wotimu say wo say aye me won first na nka wo be nante a wo be hu ebi a 65 70 ne ho ahwan ba se kura de wo be kwa koduru ba bi a yie posters bo ho no say ye tena nia wanyini wo mu kura no eye bi a 45 36 no ne sa ne ma no anti yesre twede ampon se awrade hu ye mu nyina mobo nyame so boa na odi mfie ka mfie ho a na wakai wo bofo eno ne hia na se de bia me kam se saade e chen wo de uti ye ne se omo kɔ no oni adwensa kyerɛ bia wo wiase bare wo de wo ade be chen na wo be hunu se wo nkwam no saada no ebetima ye nkwagye da nti moma yenhwe yi na niema nam kwan mu ba no esoso baba Tofi ene wada roma birthday mu no ede na wo de emayen yo na ya onso wa ya mana efe wo twane kama ya mana efe me hu se producer etiho na Menim so bika me hese ne o wendi ji mu no be so bika
Abon ko ka oni hwe nti ha. Wasi na ni so atrese. Eya se kitu akura na hwe. Usha tenu ofepa. Bampacha uradi nyankopado. Ada ho mo bibika. Bampacha mo bibika. Yo na de America se bigina Sompa ene yempanifo nyina nam. Ejuma de titiw na Menim. Ne yetifo nyina nam se yema wodapa. Na yeni so ekwan nyame nam oso ekyerɛkyerɛ ye. That's most especially youth na afeni epese ewura ware mu no. Yeni so pi na yestress nyame oma wo kwatenten ahoden bom. That's pi. Said the wekoso anam so de ensema ano nam sei amaye na atenetene yo dom nyina. That's it. That's Me da producer say Menim amamfo say bone na mayemu message say baha you have to sing hwan air force anyum to air force air force na trodwomo say enra ene sopoku baha osinyame adoma papa ebe you know or the keyboard bebe fia ama omehu live worship say dem see yellow live worship jira IT fo jira reado fo jira nyabotre awozia de omo ye no omtikura nyi ya ebenada no me madwumo de omo ye me no me ama wo say na last week na ye Tofi program na enyum bi bona Tofi to film so say SDN and Ninya de say me bi da mami ade pa me da so why mo na just me metia na mutwa bo me mboa hey asemo papa beyi nyame ti ase ya ba mu nyame ti ase ma en kura so de se mo se kwadu super na ma ni ye dia enen kame ni de chen bon zam kura me me kwadu de ye de chechire won mo a eya yini wire kwadu no okay eya wire chechire nsem adom na wo ha na wo eni ho nso anene ho Tofie oba ena ye ndi kansem okay na ene kane no anke de bibinwum ba ko bi fem ene ye ni jida ma wani nye woni asori kwaji wan yo eni jiamu woni eni jiamu ene ye ni jida mimi ndu bi ro kaza machine the guys were starting the program now. What should we show? I go for it to us. Organized in your shop. Oh, what's that? Because you're on here. Yeah, because I'm going to master. I was here. Oh, more than this, Papa. Every baby no open wow. I saw where you must soda. Keyboard would have so test what now video. I very open key. Very interesting. Oh my. I was where some bad drive. They do baby was here srika crown ya bre. On your car who be queen. Okay, Baba. As I say damwasio. Oh. Menim yire yede asreda sonko ema woni akosia na producer. Nimpanimfo ofie nyina ne titiri opemu na emu. Yeah. Ekwan ya mofa so a moagye ya tum. Baba. Na mama chese yehunu se yeso wofa so no. No kwasem ni ehye nkrai. Yeah. Ebi se edu baby nka me ka me books nyina atum. Na ja nka me di menkui. Na ye ni nyina atena Sunday. To bi a utumi hunu se wunya akwanya wo besom. Yeah. Nanso da sani na di akwanya ma. Pa. Endi sani a uhu mi a oje metum na me fe. Pa. Yes, you know as you share. Oh, Nimdia, Yamidia, my war, no cow. And I create my bell. Hey, Papa, and Jama, Mensono.
meyi mi yam na ne fata ne sese ye beye ne de ahye onyame ndo nyam de ata mo chi ma bibia ye kama. That's papa. Na otwetwa mu ne nkomo ayedi ye ne de fesu jafo no abrabo ho. Yeah. Na me pese producer wi a meje me phone na ene de professor kire me send ye the phone no. And so adwuma. Ne ma wo se me mfiri pepa sem no mo kakra na me nko no technology. Okay. Martinti producer ne fa papa phone no e ma no na o metoa so. Abusia for birthday no mesesem. Okay. Mesesem na me de asempo TV a eda me koma so pa. Okay. Na me di kan twi ansa no maka no brofo. Enen komo a ye bedie no fa adwadie. Adwuma ye ne nkratasem. Adwadie. Adwuma ye ene nkratasem. Wow. Awrabo a ye boyi. Eniema mabobodin yi hu hia wabrabom. Okay. Ekwan ya nipa be faso a obehye na dwuma ase. Na nani akọ dwuma ye ho. Okay. Wahwe na dwuma yie atutuntutu ye pa. Na afi nkratasem bi ye fa japade ye ho no. Wahu na kwankyere a eseso faso edio. Okay. Eno nkombo ene ye bedi enti brofo no matu din se the best way of dealing with business and official documents. Okay. Yeah, very, 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 very important. I do Gana for you find your way. Aye. Marco. And you know, Emre kono si a chire. Baby and nipakuo will be asadi way here. Okay. And Emre semun so you bedin komo e dia fa departmental and welfare system in organizations. We yangoma matwere efa nyamsom kuo ene nipakuo a ebom ya ade ne mahoro bebre we kra no matwere se opeso to nsafiri obi na wugidi a wukuta no anasa wosom no oni wosom nim ne momade pa bi wonmu na apeso de ni fra soro foforom ba wa soro mo ade ne sesa wo hwansa na naba ano so ya asem enti eyangoma ebeboa all the new churches. Okay. Ne yatimi strengthen niema toto niema bi ye. If you say bebre no sane a won ye onyam dwuma fa sese no. Enkoyi. Yeah. Enkoyi ndi ya na ha me pa ya na ha me na anu say asori yen so de enkoyi dia na che so man no e ba affect ye. Si ye need aso kese ba akon ho ni gina. Yeah. Nje o de niema say dia na che say age ho. Age nsem. Yeah. Na age ho nti ye won komodi ye won komodi enti na no mom ya mo boso kakra. Okay. Na ye nhwe sa de suai eho asem eye successful life principles. Okay. Ya brabo yi mo nhihye bia onipa bia obesua ode be ye adwuma obedi so no e ba na brabo no awie ni yie. Okay. Ametwera ya chew eye part of me ngoma yi sang me unsa dada da we US time o na me publish here. Okay. Ko we de me hu da bra na me kobo bra kakra o US no chere yi enchi etifia sam no ye the role of the righteous in nation building. Okay. And the way me ko chair 200 copies in my parliament. Okay. Me see the then Ashanti regional minister lawyer Boafo yeah ona na ye me lawyer. Okay. Nti ona me see no. Okay. Nti ensem wom it look very small but you read here unse ensem wom e kasa for man bapa asadia e wo ho. Okay. So your man o man ba kwa be na be fa so abetimi ayo o man bapa na onyo man ba keke sa. Okay. Ense so yo man ba keke na I so ban fa so ma o man. So ban fa so ma o man. Ense bebre wom eniema mako dunsia ma foforo bebre ye want to see so enso mu di ntwo. Wow. You are ni ya so ba ense nko bre. Ense nko bre. Ense mum. Ense mum. Baba de aka eni ana. We no kura no me master copy no obi gifiri mi nsem
And I'm a by way a pastor anymore. I'm a pastor, head pastor. Now, beg you free in some sort of mammy. Some one as a watch or crazy when be. My say a war system no so. Me revise no. Enti me here old one no say tembia me read it through. Na ma hwe niama or say me dibi e ka ho. Na that's me woman say one of the chapters on me kasafa nyentia Africa edintwo. Na saa niama na me digina so twere no. After 20 something years. Me san be chire bon kontin be bo chire hwese bi ayasesa yensesan. I say what wrong man be 20 years ni no. Still ano engoma no edibem. Saa de no nsesan wo Africa. Esisi bi Ghana. Esisa yo. Amanfom so no amegina so de twere me bi asa abeka. Abeka ho nti na je say ye be koye anim no ye say koye achi. Saa na che. Baba yen kwa homa no so na yen hwe enu ansam show ni ba ko Kwame Asare ye ne na wo fachi show no so. Wakopie ho yen kodi nkomo. Kwame otimi nka. Kwame otimi nka. Asemo. Rocky no way. Okay. Papa, o de ento so ye nsasan ka no ye de no beba because 2006. Okay. 2006 no is in fees any. Let's say 206 asam na okay. 206 na me twere na ebishi. Okay. And as I say ye wo 2023. 2023. 10 years betwemo. Etwem. Na me twere to. Enti yenhwe kwan a odasani bia no. So nyame to nsem na oye adwuma. Na adwuma no hunu se ne me ekoyie na pese oye japade a. Ekwan yese so fa so a obayi ajapade no ehun krata semu yi adachi ehun kobasem. Ehun hia pa. Okay, baba. Yo, me so do mama. Kwame, what you mean? Sisi a woni meka sai no ahin na ugina sisi a. Sisi a mi na kritika dia ya brano Dubai no. Okay. I wanna sisi a mi gina na ni fata kwa ya mi no Sompa tie po ama ne ese. Ene asem kesia esi. Asem kesia esi ni se Kumasi Dubai. Ya ye no e fon ba bi a tailor for ne wono. Ija kesie bi aso ha amanfo ataya fire for omo bi fire tenders no try so bo bedu no so me no ka la intimi ano abras bi nyai na wo hwe edomo a eku ha ene omo pie omo store sum announcement no so ya announcement so obi pie no mo hwe kwan a omo bi ja ne bepa so no enya tepo ejano antemo pela no o se dia man problem Ati Kwame sesi a wo kasai no me ba tie sesi a wo kasai no fire service for ho ana omu medru ho me sesi a wo ya kasai no eja no gusu a edere a fire service for abedru ho ana omu mae so fi me pa eja no hu kokko no ba ho a hu se mu tie na pie ba bi na serese eja no ye de e wo ho a eba but omo bie fire tenders no ama nsuo no egufa emu no dodo ba bia na yi ne wo no e ma ne mu fire konso wa ha omo do omo cars no ene omo tenders ni na mu a omo hwe but I thought nsuo etai iganu mu ne die the videos ni bi send mu hwe nsuo abetai iganu ene na yi na enya asam kepo afra ba bia yi mu amanfo 23 but fire tenders in the show no asati hiru na de show ni say wan ga na ko wuro nkoko na afa o mo so nema eno na ye tre ready center e dey ni nomination show because o mo drill bi wo ha e share the form in so ni wura
Okay. But because of said doors, you know, a tight and kind of clear room. Okay. And you say, yeah, possible. The master said, yeah, and no. Kwame say, what do was so from one? When yan in tea say, Kwaben a jano a fast so by Obia Kahu Bibi. Now, Obin so why be a wakamwa, Ebia on Pia, Obi Wakana. So, see, a command is on not among for the Yati, and I mean, you know, would be said, no more than Tima, I will go for no more sunny. The young in the echo Moya is a but so be a woody, young children have been any doctor. In the immediately, there were a about it. They are almost the fish room because there's so much in Zimbabwe. No move, Sunny. Not to be honey, the other side airport. Okay. But the chef and here, Yanya, almost say, if you are by a coming from you and I told you. Okay. But look at someone is Suhana, and then I don't want to go to your heart of it, and you have some people. Because in so no cry, you didn't cry at some cases. But I wish I didn't to a Christian and I'm okay. How at the end of the end of serious or a baby almost so I never be a telephone on a short holiday. And baby, as so I can't get down to the Rebani now. But almost what I said, I don't know. Now, coming apart from fire service for no. Menim say baby a tisa kagiti ase die say ejato baby ana bibi sha se a aya na akronfo de omo ho jim ekura bi wo ha baby a eja nko no omo bewurawura ho security for na bi aba ho say bi a police ana soldier fo bi ana security fo bi e around because make me aka say baby ana me free ba no na won say security for na police for no omo omo hwese de obi an kopọ obi bibia okay omo so ebi kaneki omo hwese de se de siko e na omo de crane bia to be mu crane bi na wo magazine ke se yete no peja ne ma no e na omo de be yi no no omo e wo so no omo ho ne yesa ne bi e de omo ti ko okay but me ti so obi a ria obi bi ana so obi a bibia ina but se de janu presi ya ne yi untimi em okay ko mu tie ne ko ne so no to yi the proposal in our Milan, my father one photo in Sompa and the timing. Hey, that the yesterday I didn't say Manu will run for 4 stores because they will run for 4 stores or more than our inside in Milano. Say, oh, and then I yesterday I say money in Kugana and but almost the editor. Oh, but the canon yesterday I said, Boy, and for say, yeah, before it. It will say I yesterday I made on boy. And yes, you hear me that's who so we shall police for her. I'm more happy we shall run about to show you got be brave in her. okay. Motion the airport. But fire phone put up that tender that was right. Over the thing done. Okay. No more no around that. You did say the Pakana and we be and was Kwame mame na wasena yemfa wonsi na di akire menim say news for no so ebesom why okay that's CP afede menko apostle ho na yenkonko hye yenkomo na se na ba bi a apostle person de yefa se obi adwuma wo ye adwuma no dada wo ajapade bi ho nkrata asem papa yes yema wonmo a wonhu akokamu no yema omo hyedin yesre se bambofo no ombo wonhu so na yembo nkwan de japade enso ho ban yeah ene say omanfo dodo na taye mfomso se omo free adwuma ase na adwuma na wafi ase no sika botne ni dwetire odi afi adwuma ase no esese oyire no ho di adwuma no kɔ nanimu a save mfaso ni bi okay ansa na wadwene japade no o start adwuma no a no dimirika de mfaso kan na kɔtɔ asase no usidai hey mama se we no akɔbosi na adansie nso yade a wo hya ase a untumi nyai sika kuma ema adansie suba no
enti wanwe ne yia na udwetre no a wode afiti adwuma foforo no ase no adwuma no beti atwai na sika no so ahye enti wa wadwuma te atwan nkoso mma ebi mma no watimi de atoa wodan sie no so ana wodan sie no so baabi ode aduro no wode ye biribia enyeyi enti basa ne beya na sande oni na se opekwan bi so no ton japade na waye no nipa bebre de darehye akosate bianum etonton won sase ene wajapade a adwuma sika akodim na mesra omanfo se yemfiri obra sesa Ave se ekobase ubeye japade enso a yetosumienu tove yes, before you sign for any documentation, make sure to read and understand the content of what you are signing for. Adie bie wo wiase bie twam se yede nsa ene anotu hunu etransedi hu nkomo ene wiase na konenkrata entu ana mo nye japade wo bra wo nwini nkrata semo. Okay. Yemfom so kese ba. Na krata no nso a ewa japade a wo pese wo to ho no se ye ka se ye dan se ye dwuma japade bia wo be pese wo beto no adisua no ne etoso mienu a ye pese kire wo ne se bo modern kinkan ne a wo to no ehun hyehyeye a ne wo to ne ama wo ne de agu nkrata so sa won ti ase mpo a ma obi kinkan ma won ti ase na ti ase ye pa ansa no wasan. Okay. Ana so be tom print ya what tom print adentina tisa so wawe a eniema ebadwa so a ye tonnom ni ne ayedie so wawe yi a wonum a eyo sa ne man de ba no even bank krom yesa nye niema nyina na omma eba boldly so we behunu se ade no sei ne tie eyo marketing strategies. Enti bank titiru sei no se sika na wo pa eniema pi o ha o mu de sie mu account bi okra wu kwa akobia account no hu nsam bebre wo mbetete eniema pi no so mo nka nkire marketing fo na no de enti okata na influence. Okay. O convince so ba dwine na sam no ho no wo bisa question. Okay. Amanfo nsa no so pa evisa yan wedi ya yan sua dia ma yenim dia mu anno a ye de niema nyina be hye sunsumu nsam me de da bia meka o se bonsam bia ni wa odin wo Ghana ha se ontumi yenye yi abi yesu ban ne yadwene. Okay. Evisa sampa bo bebrebe we nyina kine sesa bonsam da so timo so dia ne na me menti ase asem yesu ban enti no tobo asikin kan pa na ti ase ansa na wo de o signature na wasan ne toso bio yes ne toso miensa in case one cannot read get a trusted person to read and explain or interpret to you what the content about the content before you sign or thumbprint if possible. Obi oben wo a wugididi obetuma kinkan say adie yi apeso okoyi say ye investment na abaye say ye savings bi na apeso ye say japade bi na woto esese wo kinkan hu nhihye nyina de kirewo. Okay. Enti emane na no da waje pa weremfo so ton obi ade ma wo na no de ne se ni obekasa o kasa se de be kura mane ma wo mre ne ho krata asem no kinkan ne tiase. Papa, wasema wo boss we no me pesa me kan se te se yensem trofo. On say na before say oni adwuma wura bi be ye adwuma no. Mo sen contract. Yes. Na etoda na say o bi iska no so sa kire wa. Wo nya bo tire musa question kura. Wo nya kwanche across bi o ha hye baabi. Of course. But we iska no.
na wabo I say one hwe na wabo ani afa so bo kra sika na fa wadwena ma wo kenkan no wante ase ebi kra wako school enso wadwena ma emma sasam no a wachro no to da bibi kakra bi a ode hye ho no eno nko a akoye mratia wo sanity eti baba ntiase ewom so tiase ewom even ko han obi dan na one mount tenant agreement kra no e wo so unya kwa ma obi kenkan ma wo dodo na kura mbisa ade fie wurafo bebere kura so nkoje sa tenancy agreement no ebise asuye na yo wasudie se omutumi hwe adan ne han ho nsem no wo mu akwadwofo wo mu adwuma ni nyina ye office wo mu ntua na mo wo mu beso wo mu tena wo office na amamfo ba wo nchen control for no ye nye ne sa ewiase ye kuya nimu a ya necessary ye pekwan bi so ma oman totoye no niema kɔ nanim seze ma me ka se menjiro ye gusu sua japade yi mebe no so se wasi ubu so be ye japade a ese so tie asese japade bi ahoto na wantu ye japade ahoto wo oman kura onyame abowo amoye oman ba no wantu ato a dachi bi hunsem beba ibitiawo okay na enya ma ye kura no ye ne ekuta bible kura de egu ye hufi okay wo kristo ni no aye japade na untu japade no to a woni pa boni okay we jam som ye kwa wo ebia japade bi ti se mo sidan ye wo tokua to ma ban wantua wo ye kristo ni a wo nyam som ye kwa papa muntwa de we nto ma me wana me de be ya de da bi Tofin samo ho ensamo ho na nkofu aya umpeso wo kama no tumu no mesira won mada yehu a sheda pa se me nso no fra brochire magana eviso onim ni opeso de meyo mesira wo mo a me ka se mi no mo nti ase a nyatem didie nyampo atwa wo mu nya asa ara mo to ma no bese attack pa kakra mejine ho amenti won mo ase you hey meji mani kwa bi fi won mo kura wa wo za sama wo ken papa ehu se etoda kura na ebia eya sorry enkrata sembi ho that's right japade bi aya ye ho tokua to bi o si tua sa bi o kwa the whole church no building na esi ho no right enso no na ye yi ani ensese ye yi ani okay ensese ye yi ani okay sa sorry billboard esi ho a emrama kwan sa wo ya sorry a ade esi nkwancha wo de freedom abodawuro no esese wo tua ho to e ma ban and you have to pay one tua e boni sin and you have no kono enough for mu e do na no me kan say so nyame so won fa dwaman enjeje yen onfa ntokwa njeje yen odi Ghana hu nukuredi ejeje yen ho na be ko heavy ogada pacho sasa no aka no kra misro ye pa hu nyame che odada na wo wasa be shemu kina ide na ze wasa aka nyame kra hey Tofi asemo hu ma ye na esese ye hwedi yi ya na me sunu mu me yam hyehyeme okay yam hyehyeme o ena na dwise mami ni don me ensa kura na me na asemo chesen samuno e fama dwini musa bintimi na ya na mbisa se o mei da ben ebeyi da ben enti no yesiako isiako nti dwini se ejapade no kian ne ken ehun tokuya to wo ho okay sanya kwadworo na yeye ne a se Ghana nyina sase a yatonton ne adan yasie nyina no sasuye ya ejiji etoma ban se wo mu ye serious agi dan bia hun tokuya to anka mefunge ngo ya dapafo papa ni onu so ni adwuma no a aban ama na adwuma eseso odi ne kura kwaji gisika kwa aban fotuo mu no wokoye ka na chichi eni efie wura na cheso o man bibi kakra podwa ni we jai na sa 10 years 15 years no bi ntua eda hu tokua to da simply because aman your for pay loans no ehun since can say mpo hu nwanam bi no aman your for katafre ye o mu de enti o man nan kasa mu sika gigi a
ema futu ye yen enhia wonom if say the oman sovereignty ko bobosia wo politicians in the didi home more so they prefer to run the country with loans than to be serious about tax. Yeah who was serious atwe never die ono bosia no kokko boy no abo ato ye ho sanity eni ebetua sanity ani oni fiefo ne betua sanity nti na bosia no so o makwa akobọ no ono wo ni percentage bi no niema bi e wo tetare ho to fi winim tobre bi abosia na nsa na befira mo no ne kura ba no na fa obi account mu niema pi wo mani mu aye bie so kire wa wo ye mbehyew e bon etai na o mani ni account ana wo mani ni account enu na kire wo de ya nhwa wo beka se politics ya bi ani mu ya ho asire o ya ho asire wachi eni yende enti no ne wo mu no afa ni etoso enan when purchasing a property make sure you see or make sure you contact the rightful owner of that property, the legitimate owner. Sene ene dia pa na wukura ejebi wa ejebi tiase japade ne yobidia. Okay. So be a agent kura no odi animu a beyond the agent no try as much as possible to know the rightful owner. Okay. Hwe enkofo atu sika twitwiridie egu wo bra wo manto ambo ase anje twhwemu we japade to ho enhunu nipa poti pa japade ne ndia. Wa watu sika egu. Tofi obia wodi na japade abeja me biara se enkratasem won sensan niema na nipa obeto ana obehan wuwuni weni. I will never do that. Me family will give me that. Ababa will be framing. I think any 1 week. Yes. Na uti ababa wano a em se ne maame ne papa afiri mu. Okay. Na papa no nyansan mu no. Aha. Oye ne nsamanse no, o de dan no ma akwada no. Okay. But em se na onyini. Ai. Na family no nipa omo dane ajapade no share ne nsa no. Aha. Waton efie no. Ya. Ama obi na fe na ababa wano mu apagya. Yes. Ana wabehunu se. Yes. Sa dan bi a na e wo ha se no me papa ene me maame de maame. Enti ono akwada no the rightful owner. Yes. Enti akwala no na no ofre me o se Tofi me ba na waboa me. Yes. Na ma japade no me nsa aka. Right. Ndi papa asema wo kan no me yema hye me. Yes. Se na ti se akwada no wo nanjina so. Onya bebre wo ho a emra betumi abo na chichi do manage na de ne dia. Na odi akro no so ton ye no se Ghana your mind papa esi etwe na so sa aka ho. Okay. Okromfo. Ade anya wo dia wo ye de ekoton. Wo nipa boni. Okay. Yes. Enti wo to ajapade abusuafo a motete abrotiti amutie entena brochire nsesa dollar any pounds mfa ma without knowing the rightful owner of the property. Say ya sasio, say ya danio, ne ya siewio, ne ya siwie hunu nipa ye ne dia. Ansa na wo discover. Yes. Ne papa mukura no tuato na account mu. Bo wonya wonu wie nso amane provide the papers a kire sa de no ono na ye ne dia. Na eye genuine ehu ni asembia ejapade bi o a na nya bakofo de a na yabusua. Okay. Na abusua no entiase nya adwuma sese so omu nyina adwen ko bankrum so omu nton na ebi mpire so ebi pire so. Okay. Sa ejapade to no wo to a twibreak. Twibreak. Ndi papa fa ne se ebia abusua ejapade. Aha. Fa ne se papa bi ne ma ejapade. Right. Omo ye be se 5. Aha. Na emu 4 agi atum se ye pese ye ton. One say ono the ompene. Right. So the auto no for say 4 against 1. Near all ton ne de. Wo no wo kwan so ton na de. But wo kwa akoton da ho so mom ko solve one problem ansana no mato aso. Ba kono pe no. Yes. If you say ba ko pe no betimi di nsunsuaso bone abre wo a woto ade no. Okay. Now, asemi o ha ho manso ade ba ko men ya na me bo ho mpa ye se
ye benyo no kwafo a obetumi am yasesa nneema mu oman no yatra ya nemu ache dodo nneema bi o senke sesantem so se asem kodi court a eche dodo Ghana sendie no eche too much papa me bawo o pese o kire say Ghana system a yedidi nsem wo asebibia no eche dodo eche too much process no bebre ye so complicated. I mean enye emwa esa emma omanma bebre di hia but yenim indirectly. If you say tie enipa edi asem court wo mo edi dwa no bebre no nya wo mo abotom sika no mo de ye o mo ko bank oje abosia bo ane bo sabra no. Wow, that's wo mo ko bank ekobo sa abosia na kan unu se eye omanfo bi sika wo mo aka bom eni bi aga na ban sika eni aka bom na sika pudu na edi abie bank no eni oni ana kwa akwaje ode twema nso wo mo twema nso no fa abosia bo eni wo ye businesses eni sa wo ye bibi ma business no o frustrate no ma egu ananse bia asema odie na chade bebre a eka obo ni nyina be din so obetumi atua no bank edi ama bank ama wo so pabusia watuma konya bi at the end of the day no court nsama action edi circulation of poverty in ebrem. Papa sama wo ka no serious o dangerous because every okwa na your family issues bi na akodi court. That's right. Ombetimi akoso obi kura wa asem na di court ebia ekobet 5 years 10 years da bi o man court and ye hu ne say se ni obetu ne na si asem no so a ajapade no obehwa so kosi se montemba dwo no obedi di hu se bu mu kwase so atwentwen so ama monya mo nti ase anza o mai ni ama ha eni ama ha pa enunti na media me say we have to propagate for a radical leaders to bring a change. I know there papa I know there on say me asem bi o ho a enokra ye baako papa baby a Ghana kodu sese wo de me ana nsem ni bi wa na agya ma o man hene no o maka ba baby a Ghana kodu sese ehia obi a me kanama kansi ni pen ehia obi a ode nhihye pa bebo Ghana din wo ya de we ya yenya o sei simple as that abema nipa that and I think say me other said no as a news Sompa news na me tie yi bia na no ene o man hene kan wasem owura bi erezi issue bi say die ntia Ghana awudie adoso mo eni say se obi di ewu a eda court che sana che ntina oto nsa frɛ sɛ yɛn sɔre na ɔka sɛ obi a ɔhyɛ mrate sɛ owura JB a obi kokun no nti apɛsɛ yɛ kyerɛ sɛ asam no na hɔ saa na ayɛ foolish case na winim yɛn tiaseɛ Tofi ma men kan kyerɛ ɔmanfo sɛ me menye sɔfo kɛkɛ o me sanso yɛ investigator. I just want them to know today. Nawa. JB wo no ehun sem bede wo mo ayede ahyehye wo mo no emfa wo mo me na me ka kire. Wow. Yes. Na edidi kɔ wo mo a esa be preman yosem no na edidi kɔ ho nipa o ma we atim no awire ho okay kan sem bi to the ayi owura bi a ono ye sojani a mahama bi ye omko kunu wo ba bi yesi enya ho adaje esi na yi wo kronum na ye den ye chinkrofo wo me omo suspect wo mo besi ne wonte ho hwe ashama issue sojani a omakokuni ye de sa na achichi ni pese ye investigation ye hwan sanwran na de na da hwa enti so big fish okodi ewu a sa onsuro sa na je onsuro enti papa nsama obro so no anukura ni abusuanfo na menim no ye botai ni se ye pese ye kire wade ye botai ano no anya nwumbo nko a emom eduru ba bia niam bia wonnim ne ye pese ye kire wo Tofi wonim se odasani bia wosi ubo so se obeye we establish business ananso obeye property. Okay.
dwene kwan ya obefa so a obe secure o business and o property no sebe ya BBC a obetimi anya bibia besia nan. Okay. Any saying? Insurance. O me young. Abagana insurance was on our vacana. Yeah. Menim. You can insurance and insurance in terms of say ubiati company na deco. Okay. You find a way to invest certain things somewhere. You're very secured. Okay. Sebeya at Rencham Tower. There's something there. Okay. To back you up. Wow. Me timi ko bi fie. Na ma share value of the house. Now share sika twitwiri di a wode asifie no. Any credo a wato 5 Ghana ato ano a. Na me hunu say we onye serious. Ama me bo wakora. Ye fie ketua bi a yetimu. Papa. Ehun hyehye ne say yen so candle. Ewo mo amu fie. Wa wu fie a wasie no. No, yen so. Amra da ho ne say yen so candle. Yen so candle. Now, my arrange niema in such a way say fire e catch ya, e be stop. Wow. Security, you have to think about it. When you police, and you to onye soldier. When you talk about security, and you just soldier ni police. Okay. Adwini mu nimudia emudra nipa de ye niema ebo niema ho ban fi se ejapade ye wo nkwa. Chonse baabi a wodasani wajapade ona wakoma ewo. Eye moja ade de exchange bibi. De betrasasi so abobra ajeja de mamutroka. Jeja mutroka, jani nyina ma okese yi. Bibia ye jama onyankopɔ onyame yeso ne nyina na waje. Abi. Wabomo ama mu nyansa ma mu nimdia ma mu ne nyina mo transan fo ma adwene nkekere man a. Wezi jama urade. Azia ne sei. Ohwe obi fi a wasi. Yes. Ene ebia padlock kra wo de to ano. Sa Eches onye serious. Onye serious. Ajapade ni hia no. Ehia no bibi si a obahwiri bibi. Esese bambo ehu hia wo na protect o property. Bambo esese ehu hia wo. Na baby a yedro no obi kura be ye will. O ye will amobi. Na on fa clauses bi an hyemu say. Ebia se nipa no provide so betimi ahwe ne wanhwe ne ya so and so to happen. Obi wan ma de adwuma na eja no ba no onye serious. Na why ye we no to kan so your benti na de ato. Wo kina be na adwuma sin de city o se ekoton. Dan su bi adwuma no wo ho a ebo aga na o. Ebo anchiri ma o. Ni ya ne so be na ho wo bi ofri ni kuro mo wo ni sika na obeto se japade no. Enti da bi a je bechi bia no omo ye adwuma epegya dollar ne pounds ediko wo nkrum na yankasa ye di ade hyesase so no. Yentimi create wealth. Ni are poor. Very poor. If he says some of these things we don't understand. Enti ya momo de he even insurance ya ye kan kra nyo mu nyina na ye nkontompofo. Ebi hu hia ma yen se ye ti ho no ye dwene kwa na ye be fa so ye be improve sa ye sika sam adwumakuo no a ebetu baabi no wo ye biribia hwe efie a ye sisi ne mamu ni ade. Ansa na obi benya building permit no senka sa na o ma wo nyina nke ho. Sa? Yes, so. Edina se broni ti ni krom na jato dan mu a. Wonkowu. Se me sremo ma no susumina so. Kejetia na yasie. Obi be fa ho ahwere ne nkwa. Obi be yare. Dan su broni anka we anka nyene we. Cause when sure idea no a part of insurance no you cannot have it unless you do insurance. Yes sir. And yes I infamou. Oh share pabi say ye eni abre so man ye be ye betuma ye ni ye fi say Ghana Ghana a tiny country, a small country. And then that's why maybe can say the politicians are lazy. Very lazy. Politicians are lazy. Let me catch it out. Politicians in Ghana and Africa are lazy. Our man is to Nigeria creation credit saying. It is saying. I didn't know where your resources in the MA once and told too much. But yes, still, you did it. Oh, and you're some papa. Menim. Yeah.
wokɔ site biara yɛsi dan a ɛdan no ɛyɛ aban dan adwumakuo bi dan bisa sɛ emu dodoɔ sɛn na ɔmo yɛ disabled walkway ɛwɔ hɔ sɛ no deɛ papa ɛndeɛ sɛ me ɔno sɛ ɔno ani fie enti ɔmo no nka mamu wɔ hɔ dabi sɛ ndeɛ ɔno na ɛsi ne fie enti wɔmfa bubu ani ho ba ne yerɛ fi sɛ bi korɔ no nkwanhyia bɛtumi ama no ayɛ bubu ani asɛm no wɔbia no a yɛatwerɛ bɔ n'anim sɛ berɛ wiase na kyenkyena akye ho nko abɛyɛ bubu ani obia bɛtumi ato nkwanhyia bɛtumi asi sɛ obi bɛtumi ayɛ presenter very powerful presenter na biribi asi kooko koraa bɛtumi ama gye sɛ yɛde ne si ayi mu nti sɛ yɛwo ba ha yi bɛɛ ne so mpa a wobɛgya adwuma no papa wasoma wokan deɛ mesɛ ɛnɛ sɛ meba mkɔtɔdwe gesira yɛhu ɛberɛ na wie du sɛ yɛsesa yɛadwene ɔma wei ɛwɔ yɛ agyapadeɛ ho ɛwɔ kwan a yɛfa so a yɛdwene yɛyɛ agyapadeɛ yɛyɛ business yɛhia overhauling ɛwɔ adwene mu. There's something really wrong with the way we think. We are not thinking right. Yeah, Aba kind of sana o mamira ho krase mfrigano. Sa me no me bi da ho na be yi bi gu so. Hey, papa o sa sama o kan en sheda ma obi etri de koba bi yesisi adan. Fiure bia ni ho apart from say bia o ko bank bi ne sa office bi a ka fiura ben se o si dan a o plan se obeye ba bia se obi edi se bo obetimi afa ho. Right. Yeah. Because you say after all say me holding me nam ho me koba. Obi betumi aba nche so obesra na o edi petitu pa so no te hwichem. He no obefa aba. He no obefa wura wo dem. Wow. Ebrena wiedu wenyame wode adwene amobia bibini omo awadwene broni omo anadwene omo obia so 24 hours on sesen obia de nabi obi de nchen obi de sadete na wonim yeva kakra bi nsoso ye wi ana e bia homa peace nsami de adwene number 4 no me be wie no me say don't be satisfied only by the assurance of the agent. Go beyond. Know the rightful owner. Avedi also be only say, be vigilant not to ignore the agent. In case of any failure, you may return back to the agent to assist you to redeem your investment. Okay. Obi na nam no so no wahuna japade bi na apesa oto. Commission kakra bi a ensuo sika kakra wo de bemba oni no a wo ya dantam nti wo fi se edan wura nankasa banti wo hia no na wo ignore agent. Oba se mi mesre wo ho na omo peda bi obi peda ya dem anu atwraba no agent de omo so obaye ya hunya dan ni bi. Because if you rough on the agent for no the advantage match pa okay and the one disadvantage okay. Now the disadvantage ni swasing advantage no okay baby aye drum no se wo ye japade na pese obi baji we japade no asomo dwo nya usika de a the best thing is se unya professional agent na de no of course dina bruchire ho toye no na we wuta be me fia me ne me retremu na fa ye hunu fie urada da ye hunu fie urada. And a honzo no, utia rent and ansan where enjoy. You pay before and yeah you pay after. Okay. A hanso some yeah poor African. Okay. So hen tubo we say only anitremwa where ya was humobro no for kodwatoa. E ho ye nkodwatoa wo fie wura nim. Awa abrochire ho. There be a pa ho 2 days ye be you no magwabonten. Eh. Abrofo gina gugu abonten omo mfa ho. Amom. Ese sa wo yire ho ye adwuma ba ko ntimi afamienu ka ho. E ho bia nsoso so. Niete hana wo manya mokọ abosia bo na tirimode mama free education Ghana card free hwan free na wi abeka se foto abo mokọ bobosia o mama no ka se no mo pani chinchina ache se free sa no aman yofo vote nti no mo yesa okay o mo nka no krenkyere e dia ba asem no no minisani ama wa kankran kura enye kura enye edi dofie
ma obia ignore agent ade bia agent sembebam ignore no emfanachi enye bibia achire adwuma yi kura yete hei se enam wo so ne nyina ya ba ensase ignore obia ntimi meye better friend beside you. Because nipa enam nipa so na nipa hu ni nipa. Yeah. But there's no limit. Okay. Because one way ya bibi kokosi a wo kire nipa na nam no so no wo kobo na mane anazo bo na mane. Okay. Ndi mi obi an me appointment de permit free tofi. There is a man here no 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 be afro. Pressure no thing. If you say enam no so. Now we are sa ebo wo ni nipa na yonko ye ho ban. Okay. Onu so protect you. Emma bibi ekọ kama eniema nkọ achew. Enti no manfa ba ko bi nka ho na fe. Na emi ahoma no na ne de. Ya nsore so. Ya nsore so. Na ya hwese ne. Ensam wo ho. Yesu hu yamabo. Ave sa wuto ajapade ni wi a say after successful transaction of payment with immediate effect. As I said, based on the transfer letter, no, we transfer of ownership into your name. So when the sika to adie ye japade say ye car, say ye fie, say ye business, say ye den adie bi esombo aye to, abayi we japade adachi wo betim de ye apejade agya no. Hwese wo medin dada ne wo to free ni ho no enda so. Entisa emremu no watode batanya wo dia. Abasase mo de edeka. Twakase bebredi nam kumase kroi mu ne nkra kroi mu a. Wo mo atwi ne nya wonde o. Papa jaja kan nya wo. Da awire ho free say e wo senki etim nya flexible system a obi to ade a change of ownership e go through automatically. And here say Goro boys. Now obi ye frustrated da. E ma omu jai gum. Nenti Ghana yen respond no politicians no frustrated. So no mo frustrate mu sa adie ye wa said this sesa wo ye ema wa brabo nkoso no ignore it because wo poaso ndwie. Yes. Adenti ne yesa. To da kura bo eda so. Ebu eda so. Abrochi mem obi to ade a system no bubom. Hey, bibi de say insurance ni we omunye ne separate o. E bom ana ya yade na ma na sticker no bo straight. Enti institutions miensa they share the money. Okay. Mami kan chiro. Say yes system no a aban dwumadie bi a odi a o se etua sika ma no sika be ko bank a enko ahye no ho ansa no de akọ bank nke be se wiska because in between institutions a o render service to the public a yetua sika ma aban no e free ho ekọ bank ne nsemsi enti Ghana ban boka da bia but o munim esenka wo benya institution bi a government na yi a ye share the TS ka no. And so deal with physical cash bi. I was say check. As good. And now say bi to account. Yes system ne say you the bail amount go to bank and pay. And no kura be ma saban no nyanya sika. Sika no run within the banking system and wo per short loan obenya. Ansa na ban be physical na ko. So aden baba mo wo beti ana aban aso ye bia se jatom aden de jatom odasani na hye no because sika guo e ho nye bank aden no mo kreska o how na when insisa ye no bedi say we enye Ukraine war no aka say be take process petty things can be changed easily. Wow. For a man to speed up but abro any adwumboni a e wa man yo fotiri munti no on sano evise wombedi hu fa so opposition wo hu no wakasa sa ke kan sem hunu sa obetra se ape ono no hu ni se sesa na nye difficult to fito bi ana me wura ho because me hwe ejapa obi ba so person ton ejapade wono ono kutankrata so ejapade ni dini so endo si echini kokope ni abanya ba we ade aso na amne de ka se kurokura yen kra bebre nya omo de ya evise se wo twade na ade no adansidie edi hosa wato atuaka na wawudin mu a wanyi tumi krata wo de kosa no ama udin mu a ade no nya wo de ya emremu nya wo de ya matoka no afiri obi ho sanity
ebi kura ono ebi odifri amonone na aba sa na mato ne din na won krata no so semantimi anye change of ownership a enya wo dia matua ne ka o eda ka no sanya enya me dia embremu nya wo dia na wonim insurance kura e wo ho sa wodi nam na accident ba insurance fo nfiu if insurance da so nya wodim baba yenko ahoma ne so ba cho de papa we free me yo so bibi sa papa we ndu free na ba kroma semuni masa ya bregu hello evangelist Tofiakwa ne so fanya je kum mo ajuma da asisinia me ka se free te hafa no te faja kubu okay mami ndio ne de papa mi akin sempa me de kwa mi sapo okay mo radio station de me ya se man tanin bo Dr. Basupa visit and summer hintana and now radio station is man so big pa and then some papa came and grab work Jeremy. I said come ya ga radio station wa santimo mu nyina fa na adusiano branco ni side ya ya ka se ka si kutukuta mo no mo brebe na kure eni kutukuta jume bi na kure pa te me da se ma uni amra bi hello. Yeah, Tofiakwa, good evening. Good evening, senior. Your friend also free me Kafo. Okay, also my mentio. Nyanko Ponsha Papa, only my tribe because economy say yeah that time no bobo and time no cover ban you since sabre by as a prime minister. Or by a man ko bobusian. Almost a hawk war mining. Into a more money kadante. Ya hope was Sikana dear card and tell no more the Sarah building or mine. Wow. But Ghana have a back of it. Shares our Ghana card, Ness, I'm a card and tell no crime and different. Just a year rich medical because Obia so man and you have to stay Ghana and music card way. Wow. And so me any free. What you say? And what the army, yeah, on such one, you know. Me, yeah, what the bag and the scammer, 400 cities. Now we are so wow, yes, will be a mattress, summit, why no, yes, it's a residential card and a value for 6 months. And also a cover for 10 cities. And imagine 6 months, they are major residential card. Now the whole war, I war Ghana. Now, so be a yes, Serbia. Tofe, come a quiet to me, more mobusia. But what to what their politics? And obudi penny na omani sika no mutu gusa ka de be na be ya ma fi me ya be ba ya che fi na no wa ti Nyankopon sha papa mate me da se hey yeah about pa na te say awrade adumo senior yeah Sompa de o tie ni ehunu na san dia hey o tie Sompa no ehunu nya san dia na ye wo a yeah awrade Yesu Kristo ana ti ni ka tata ko ma mpo okay. Yeah, you invest in your next bit rate, I never ring down yesterday. No. You need to answer the enemy. You real school back, you know. You say yes, Papa, you're right. And one of Papa is here to see. That catchy. So, Panamisamo. Mate, me da se. Wow, me da se. Hello. 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 Talking Amisha Pan, Majuma Pam. That's it. Talking for one more some panel. Let's go to be now, Obia was some panel. No, piano. But the boy of my gun on Pania Santi. Let the climate say a paying check now, what's in the I am a clear pirate in the okay. Also, we can't. The worst things here. Okay, current person. What can I offer a current thing now? After they know what the card is do. The card is a job. And if it's come, what you are going to get, I got it as you. Let's get it for. Dear, what man, won't obey. Now, I can't make that. I've been tired this year. Young unit, or I am a woman. Okay. I said it up to me and got that. It's a fire at night.
And let's go to me. Na se me for ya hospital. This is a body farm my head to. Ma for na me dia ba dia. What I do me what is ka father. Le ko pizza just to be the family of the mark. So she said that na. Ya me and for example, see Anthony me see han. Wow. Ya como wa ka me to do a. Mami. Me da wa ria. I'm going to say it. So just for them, I'm not to be here. Then S form. No, me didn't want time. The one I'm going to see. I found the clear lane. Mate, Mami. Yeah, that's a pa. If I do chat to Brenna, so net, say, news for Nana, you see, that time, mom. Hello. Yes, good evening. Good evening, sir. Opening to see out na bed and that's a pa. Okay. Now, we have also my gun and media. I would hope. Say on my timpa button after na in fact so many more say I've woven a table moving to remove na from the day the ago I'm crazy crabbe pot a wood oh slip happiness and problem costing what you sukura da and then ko ko be ka abona baso yeah mama fa onsi papa Tofi onim se o ka se ma fere o mitrimu pa ade mama in convert me kan nokre na me wa adwuma bi mu na adwuma wura no koje big land okay na o yese obecha ma workers okay sa bre no right na me nkwa adwuma nu ti o chance ase na ma workers no good ti emu na me ko join ni adwuma no na sabe no ma chance ase na wie na owura baako ye se ono na saase no a ye de ma no ye ton na me to efiri wono no ho okay besi ne wanye pepa me nsisa ni din na da saase no so enya wodia baba no kura ye baako mafere enya wodia ofiri chine kwa osem ye ho ajoma Baba, me dasi bi. Wese me dasi. Ye wo chira me dasi. Ye be shia kwasi ya Awurade adoma ye be shia wo. Me dasi pa. Asokore mampo victory outreach. Abi ya fo me da minister bi jase. Na me da nana ya onso ase. Na me papa apostle Kofi Ajekum one me maame mukase hima na ebaaye. Sabre die judge ba ko pe Asante maje no atumu bacho kase guade mama ya ya mama hama ya ma hama na odi bomu na me yema me kai me si yi la wallahi ma bo di odi agro so ba dai medao awu ya for efena Sompa komo Nyankopon ya adoma o chena watch out story bi a eba no Awurade nka ho ye be san so ahia anwumre hia sempeni pafo enso na omumfa de wo ho emre o makra ho Menim se ya wo me yadim beto apagamu ano ko janie ene mi na beda bo mi anu bo obrayo ko sana obraye bona frinya dewo etimedi da kwasi awiyo okonya na na bani ena me brame o asasisi yo bo